Hey le, Kelvi International to Zion Street le Dorpui Barabazara, Kelvi Marketa intan kan omringe. Mi patan no pangachanga puitling hak omchikim na ahian, sel run pui nei mekani. Branded coat suta, za a som thumachanga somnga in car discount ani a. Coat sale cheng sang ni le achung lam a omvek. Coat suit leitan kamis athona du than emo. MRP changa cheng zanga changa cheng sang khat discount kalpui mekani. Tin siam chat ngai a omani puing kan siam sak theye kwan than du than tur a omba ka mani du dan angin order thei reng ani mi pata mi zo mi pa in thuam na sang po kan nei bok kelvi market a thil zor reng man to taka zor a omloti min lo sha sakla min han pan ve ngei donia intan kan namtan kelvi international Mizoram Court House Dorpui Bara Bazaar Aizol Beng Rishat na har satanete kumsom paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center Aizol chuan khovel thiam na hason na angzelin bengdar thatak tak omna puna zira mania tongman fiatura in adjust hey artificial intelligence AI mang bengdar te battery mang le man ngai lo rechargeable bengdar te anneya certified audiologist hemilama thiam na big degree nei nge in lo puyang che imamo dan milin du than tur chi sang oma ilei nu kum engmo chen thengin har satna inei pon an pui thei che Bengkom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok bengkwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a umveke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 Rancho siam lamarin tlak le mingtra National Productivity Award trumnga ngot dongto ISO certified ngat Baramati Agro Kutsuak Vokcho chu Mizoram a leitheina omta e Baramati Agro Vokcho hi imamo angzelin anote cho big starter a chanchat na puitu grower tal anhun thlenga pek tur finisher te a oma Baramati Agro Vokcho chom vokte hi anthau nalin ansa amuk tha a ansa po a hang big le tin antaksa a hriselin pul hri le na ta sang laka aveng himin antaksa in nat na shik adau chakhle bok Pigfeed popular le sofeed te hi achat em awangin vitamin le mineral hlom ti hiala soyani a acho hi pek ne mangai lawa wangin a hek lo hle a hlom le amala leidu tan dor thei kan ni a aizol pon kan thon sak thei boke Thara Feeds distributor Baramati Agro ngai zel le Thara store dor pui In Chung Hall biak in le restaurant manatan avoy khatnan Mizorama Fansar luxury designer fan showroom zonwam Aizola honanita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ne ni a clockwise le anti-clockwise severe tir thei current mang claim a blade color po in chung mila customize the ni Dining room, kitchen, bedroom le living room mila omzene design shang ne siamani. Ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo. I living room ceiling te moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hiron leivete. Remote control mangin speed direction le lighting a control theya. India Ram Hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai. Kan showroom a atakin ron mu vela achiang zok nge yang Phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thei reng kan ni e Aizola in chung thwa moina changkang le in cheina bungrwa chi sang do thlan tur tamsi omna mun man tlom le cha affordable price save lines lunglei road chwampuya hiana ombringe rondor ve nge yang che in chung cheina bungrwa premium level chachung chuang chachang kang chi sang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zaw showroom safe lines world bank rota a omboke apan to chinten anjong changzel anya o ron pan vengi turin kan so ma cheu safe lines lunglei road chuampui Safe Lines, World Bank Road, for Glen Park, Khang.
ZPM Legislature Party Secretary Puti BC Lal Ven Chung an Kamrang le Buichali in Kar Kong Puya Har Sana Lian Zwal chu tun din huna sut kian ani to a le thei tang khang po zanin lama chuan om to lo tura ngai ani ati Rural Development Minister Professor Lani Loman ni za inlo na anti mai NREGS chu sarkar lai puin akal phunga ti dang lama wangin atak tak tho angai to do ti asoi Union Defence Minister Rajnath Singh an Operation Sindur be pui khak na an lot lin na lam aya India in Indo tho theina lo zat F2 party ten an so po chuan ram mang ina lam a hoi lo nia asia thu soi Cambodia le Thailand chu ramri in chu a ninga chungan in be nuwa zanin zan lai dar so pani atang in ka hai puang turin an in rep Zonet chung kwa te chibai ule zorin pui hlondo kania Chanchin Thar lo ngai thlang o ZPM Legislature Party Secretary Puti BC Lal Ven Chung an Kamrang le Buichali in Kar Kong Puya Har Sana Lian Zwal chu tun din huna sut kian ani to a lir thei tang khang po zanin lama chuan a om to lo tura ngai ani ati voina ZPM Party chu in khoma advisor to Chief Minister ni bok Puti BC Lal Ven Chung a hian Kamrang le Buichali in Kar Kong Pui chia thom thatura sarkar malak dan le NHIDCL lam malak dan a soifia Kong Pui en kol chu azawain NHIDCL mo phurna ni to ma se Kong Pui chia wanga mi puin har sana sang an to ba ka lir thei enge mo zat tlan hlei thei lova an tang khang ta ka chuan an ram nei tu an niangin sarkarin mo ala in ma an la mek ti soya Kong Pui chia hi tu nai khan PWD Minister Puwanal Lanan amuna atlo a athil mu dan atangin Chief Minister ngena har sana le malak ngai dan athenangin Kong thom that lai lok na Mizoram sarkar chuan cheng nuai za ada ngal ti asoi Puti BC Lal Ven Chung chuan tuna Kong Pui chana hmun chu Mizoram chak lak na Kong Pui ani a hetiang ani chunga chakta ka siam ani hlei thei lo le chumi awanga mi pui torna athleng mek chu thilpui takani awangin inrin zang khan ZPM Legislature Party chuan thut khom man mo nein na man mo thak tho dan tur le mi pui har satna arang thei anga sut kian dan tur an rela Kong Pui en kol tu NHIDCL chu nam dang ani awangin Kong siam na tur lung lak tur an hai chama Kuari Kong alo chebok nen a hun ngai vil pui hi tha an tiangin atul chen MLA le minister ten na tho me khini tin an vil to do nani tundin huna har sana lian zwal sut kian ani to a lir thei tang khang po zanin lama chuan a om to lo tura ngai ani ati Rural Development and Administration Minister Professor Lani Loman ni za inlo na anti mai NREGS chu sarkar lai puina kalphung ati dang lama wangin atak tak tho angai to don ti asoi voina apisa athuthar lakhom tu te akom na Rural Development and Administration Minister hian ni za inlo na hi kumsang ni panga a parliament na pasani a he scheme hian mi pui chan vo adalian le a chuti rwalin mi pui te point lo mutura ataka na an tho ve chu an mo phurna ni ti asoi Professor Lani Loman chuan Union Rural Development Ministry chuan Thawhtanni riat khan state tin hne na le kha thonin niza inlo na kalphung ti danglam ani thu hi asia tir te soya tuna an kalpui dan pa nga ya chuan an na tholai chu thala in thalak chu upload ta thon thak thinani a chumi mil chuan lo chumi mal account ta thun mai thinani a thalak upload na National Mobile Monitoring System chu man swal na satnia alana wangin sarkar lai pui chuan kalphung an ti dang lama na an tho tak tak ani ti lan tir turen na tho chan tir le bando na hming an dalai zong thalak vek tur ani a na tho chan tira mishing som ni an lan chuan chu mi te zong chu bando na po thala a NMMS a upload le tur ani a mishing ngai vek an lan lo chuan nol tur ni in na thok lo anga ngai an ni dona lo po an nei thei don lo ti asoi Professor Lani Loman chuan sarkar lai puin ram man na thara siam hnuaya mi pui ten ni za in hlo na atanga an sum mu tur dik taka an mu theinan BDO le MG NREGN hnuaya VLAA Technical Assistant Barefoot Technician le mates te baka VC VEC le mi pui ten thu pek hi palzam mai lova thanem ngai taka dik level 5 taka ni za in hlo na an kalpui ngai to don ti asoya mobile apps atanga na thok tu za chin chia na attendance hi rampum huwa pa kalpui turani a khoi state ma ngai na thiam ani don lova diklo taka na thok le attendance capture thin te chu ngai dam na tel lova shem tur ani awangin anzom nge atul don ti asoi
Rural Development Minister chuan tundin huna Mizoram a job card nuai ni sing khasang ni le zanga song pasari a omeka job card ne atang hian na thok thei mi nuai ni sing thum sang thum le zanga som thum parukan oma me chian na thok thei mi nuai khasing ni le zani som sari parukan om tia soya job card chu chung ko pakhat chau nei phalani a chung ko thum huna tanga job card pakhat aya tam nei tum ten ration card chen anom thin ti sha tani a he hi dan kal ani ti soin indanga cheng ani lo chuan job card chu chung ko khata tangin pakhat zel bak anei theilo ti mi puiten shethar le se adu ti soi thuthar lakhom tu te zona changin professor ni lo ma chuan kumina ni zein hlo na hi ni som ni pariat tho to ania ni som sari pani tho ma bak ala om ti soin na tho to na hi pek vek ani to ti soi bok Horticulture Minister Pusila Soivung Chief Minister Advisor Technical Puh Ginzalalan Sai Rang Le Kon Pui Inkar Kong Pui Siamek an Endik Inrinizana ZPM Legislature Party took home Turel Bozuya Nimin Pathiani tu ka PWD Minister Puvanal Lanahova PWD ho tu te took home in Sai Rang Le Kon Pui Inkar Kong Pui Siamek chu chakle zola siamani a mi pui har sana sutkian ani theinan NHIDCL le PWD tin na tho chu amuna ani tin Minister le MLA pani talin close atura an relangin Voin Khan Horticulture Minister Pusila Soivung le Chief Minister Advisor Technical Puh Ginzalalan Kong Pui Siamek hian to a NHIDCL le PWD ho tu tenen changzo ka malak dan turan soi ho ngalani Numin Khan Minister Pani Dr. Valal Khanale Professor Lani lo mate po in kong siamek hian lo tlo to a mual khanga NHIDCL le PWD ho tu tenen aning koma NHIDCL ho tu te chuan tun tin huna kong ti chena saber tu pakhat chu railway kong sialin lei alai chiana sadwang ani thuan soya he hi atulanga anlo enzui tur thu Dr. Valal Khanale Professor Lani lo ma chuan an soyani Zonet Thawhtanni kong pui chia wanga le thei tang khang chu voin chanu dar khat vel khan chuan ni a kolasi batanga aizo lampan tu le thei chua masak ni in voina lir thei chua zinga hian tui al thei phur oil tanker som ni velan tela dar thum vela tang khan aizo lamatanga chuk tur chua le ni in nimin khan kolasi batanga aizo lampan tur bungro phur lir thei zathum som panga chuang chua alo ni to a heng zinga hian tui al thei phur oil tanker som ruk panga an telani tu nanga tluang taka lir thei tang khang hi chua zel the ni chuan nak tu jing lama chuan lir thei tang khang zong zong chua zo man deuh vek bei se ani lir thei ei zong por sang sang in zom kho min vo in kha Mizoram chak lak na kong pui chhia din hunan enfi a an kal zel dan tur nak tip ni lai ni an rel don zona changin lir thei manga ei zong por sang sang shwai tu te chuan kar kal ta thole ni an ro rel bo zuin vo in kha Mizoram chak lak na kong pui chhia sia mek din hun hi an enfi a natlanga hian lir thei manga ei zong pol som pali ayo an thok chhuaka langkai kong sai rang le kon pui in kar le kolasi ble bhairabi in kar kong chhia sia ma Mizoram sarkar le NHIDCL in eng angin nge ma an lak ti an enfi ti an soi lir thei en kol tu te chuan vo ina kong din hunan enfi na hian kong pui chhia wanga lir thei tang khang khal tu nam dang ten har sat na an to te an hne na an lo thlen ti an soya na tho dan an enfi na hian kong chelai chu khoi ni ma se an du thu sam ero ani lo thu an soya na thok tu le khol an tlem ba ka lir thei chevel thunun na traffic management a that lawa wangin lir thei tam tak an la tang te soin an kal zel dan tur chu nak tip ni lai ni a joint meeting govin an rel don ti an soi Excise and Narcotics Department in Nimin Khan Champai District ka New Shwai Kon Road ta methamphetamine KZ som pali le gram zali somni pathum le anei tu pu mi pahnian man Excise and Narcotics Department ho tu te na tanga Zonet Thawhtanni heng rui hlo hi Nimin sing dariat le min somni panga khan laldong liana pum som thum pasari Champai District ta zo kho tharmi ne in chal ku da tanga manani a an chui zuin atangin rui hlo tol na in nam hnoya pu bilal chuan puya kum somni paruk Champai zai on veng ne in soi chu zo khothar kong sapian maksak ko na man zui le ani methamphetamine wanga man de hi NDPS Act manga thu buai siam sakan ni a Nimin Khan Champai District and Session Court ta shwai ngalan ni pulal chuan oma kum som thum pakwa mission ven khang twal thena chungchanga anupui lerem ruwa timman ani a jela thon ngal ni voina kulikon police station officer in charge in shatir na ti chua pulal chuan oma thina chungchanga hian twal thatu chu a in puang to a man ani to a voin khan twal thatu pu hi court a shwai ni in jela dalu ngalani a hepoi khoina hi chui zui zel ni in tun din huna chuan hepoi khoina hian midang in nam hnoi an om shiat ani lova midang man anom lo ti tarlan ani hemi chungchang zone chang
wangin Kulikon Police Station ho tu te chuan tual thattua pu anman chu pulal chuan omanapui lalrem ruati ani tian soi pulal chuan omahi ni min tu khovar ma jingdar ni vel khan an che na ina thia moni a atira chuan mani in ti hlumangai ania thu nei tu ten an chui chian hnuwa mi kutwara thi ni nge shan ni in thu zofia turin police ten pulal chuan omanapui le mipa pakhat an la a an thu zofia na a anupui lalrem ruati chuan he twal thina hian a in nam hnoi ngei ti a in puang ani Commerce and Industries Minister Puev Roding Lian an tual chung kut koi zor chuan mun tur mol lian miniko aizola saturin malak mek ani thuas soi lengteng bial to MLA ni bok Puev Roding Lian hian niti ayok noaya aspirational block te masona tura in elna sampurnata abhiyana ngopa block atanga na thok tha te lompui na hun sampurnata abhiyan saman samaro chu saitol auditorium ma voin khan manpuya lompui na hlan ngalani inko ma hian puya roding lian chuan niti ayokin aspirational block te masona tura in elna sampurnata abhiyan abwa saya ngopa RD block chu ati thaberle mizorama niti ayok te fung paruk te ti hlotling vek thei aspirational block om chun ani chu lom mati thua soya ngopa block chu block nu fual choi kan ngai aspirational block ani reng tura ni lova hedin muya tanga tal chuak tur hian keltina tan hawangai thua soi Industries Minister chuan ngopa damdo in CHC le zakchat na tur sum chu sarkar atangin aum to tia soya na tan mai thei ani to tia soyen self help group te twal chung kut koi le thar chhuate pho chhuana exhibition bua sai ani chulom omati thua soya mason zel turin twal chung siam chhuate chu na sataka thelar atul te soi Puev Roding Lian chuan Commerce and Industries Department in twal chung kut koi zor chhuana mun tur mol lian miniko aizola saturin ma alamek ti soyen anti puitlin thei chuan mizoram mun kilkor beratwal chung kut chuak te pho chhuana tur thatak ani thei don ani ati Inko ma hian saitwal borsap Dr. Lalngu Ratlaw ngopa civil SDO Pidorothi Mwan Sangile SDC P Christina Lalnun Felite point huan soya inkom zo ani thum chungo tur twal chung kut koi pho chhuana exhibition akangsha hat nei chun zomani sampurnata abhiyan hnuai hian health sector agriculture sector nutrition sector le social development sector hnuai ti thate loman pe kan ni ZPM Legislature Party in Rin Nizan Khan Konpui le sarang ingkar kongpui chiawanga har sanat thlengmek chungchang an ngai tua ZPM Legislature Party hian lir thei tangkhang te arang theiang bera an chhuat thei nan ruam manna siam chhun zom zel ni se antia hemia tan ti tur tul te lo boi pui turin Home Minister an ruata police lampo thahnem jok tir do ni se antia lir thei tangkhang khal tu te ele in tur ngai tua sakna atan cheng noi thum man ruam mana kongpui siam na tur lung mamo na asana wangin mizoram puma ala khom theidan kong dap ni se silchar lama tanga lungchang tha lak lo ni se ante ba ka kongchian na hmuna hian PWD thu nei tu sang chinin omchil se anti a kongpui chiawanga har sanna ataka vil turin Crisis Management Committee endin ngala ZPM Legislature Party chu mizoram chakla na kongpui chu NHID CLin rin tlak le thataka an siam chu sarkar du dan ani thuan soya mipuita na har sana lian tham a thlen to lo na PWD po atulanga pui thin turin an relani ZPM Legislature Party thurel bozu hian minjing dariat khan PWD Minister Puwanal hlana chene ina PWD ho tu lian te ko khom an ni a an na tho dan tura mizoram sarkar du dan te shelfi an ni a kongpui siam na tan hian PNE Minister Puev Roding Lian an truck pathum le vibratory roller a thoa Advisor Chief Minister Puech Ginzalalan JCB pathum a thoba ka Assembly Speaker Pulal Biak Zaman veiwa na tur tui al thei a tho bokani niminjinga an thut khom na a hian PWD Minister hi Minister pathum Dr. Vanlal Thana Puev Roding Lian na Professor Lalni Lomaba ka Advisor Chief Minister Pathum Pulal Muan Pue Punte Puti Bisilal Den Chungale Puech Ginzalalaten an choyo mani Konpui le khamrang ingkar kongpui chiawanga lir thei tangkhang khaltu te hna nimin khan sarkarin ei tura pe inrin zana ZPM Legislature Party thurel bozuin Advisor Chief Minister Dr. Lorraine Lelpek liana chinzale sautui puibial to MLA ZPM Chalai President Nibok puje jelal pek lu aten sai rang che vela lir thei tangkhang enkol tu te hna ei tu che chang bu fai dal tel purun sen le tui thiang hliman pe a hetiang bok hian kolasi bachanga aizo lampan tu lir thei tangkhang khaltu te chu Kolasip DC puro Bart Stilen mangaya kai chwain ei tur ripe kan ni a Kolasip patanga marlam rengte tlang sang le bil kho clear chevela tangkhang te chu Kolasip District Truck Owner Association le Mizoram Truck Drivers Association le an thopui ten ei tur hi an pe a
scholarship atanga chimlam bual pui kon pui le kham rang chevela tang khang te chu scholarship subheadquarters oi main e tur hi an semani MNF Senior Vice President Dr. Alal Thawhtanni kumin hi sarkarin sumapuk tamber kumani GSDP atanga chuta Mizoram leiba samber kumani bokne na soi voina MNF pisa namru na inkoma MNF Senior Vice President hian GST dan manga chia lak tran kumsani som pasari som pariata tangin sarkar kumdiam ta sangni somni pali somni panga khan atum khatna Mizoram in GST atanga sum a hmu chu atla hniam na cha hei covid hun lai po la thleng ngai lo ani ti soin GST hniam reng chuan Union Finance Commission atangin sum an don tha thei lo wangin apoi hle ti asoi Dr. Alal Thawhtanni chuan MNF hun lai ka chuan GST lak lu apung na sa tuna GST tla hniam ta hi restricted tender le departmental contract na in pek ana sadwang ani thei thu soya sarkar kumdiam ta sangni somni pali somni panga Mizoram GST lak khom atla hniam hle kumkal me ka po zia lam ain anhiam zongin ankal chunsom zela tual chunga poisa chevela wanga sumdong ten in chal harsa anti de ofeka hehi achan chu budget figure atanga enin ZPM kai shwai sarkar chu finance and kola ahlo chamchiang le ti amu theini in asoi Dr. Alal Thawhtanni chuan sarkar chu kumliam ta sangni somni pali somni panga chung khan in ren chem kuma puang ma se Mizoramin leiba cheng vaibel chisang thum za sum thum pathum point pali panga anei bel ni in Comptroller and Auditor General of India report ta tarlan ani ati COVID shi an torna sadber kumpo khan cheng vaibel chisang khazaria chau an puka kumin hi sarkar in sum apuk tamber kumani asum 5 na tam hle GSDP atanga chhut po in Mizoram leiba samber kumani thuasoi BJP Mizoram State President Dr. K.B. Chuan Union Finance Minister P. Nirmala Sitharaman Hnena Mizoram mamo shang thlen BJP Mizoram State President Yan vo income Parliament for Truth Khom Layin Union Finance Minister P. Nirmala Sitharaman mu in Mizoram har sana le mamo shang thlena tundin huna Mizoram in chan shang wanga har sana an to mek le sumlama har sadna an nei te chu lo zer chan saktor le tampuina omthei te akong lo da pui turin angena Union Finance Minister chuan Dr. K.B. Chua thu thlen chu lo enjui sakatum thu soin remchang masabera Mizoram tlo atum thu alo shilani Delhi cha mek Mizoram BJP President hian zanin hian Union Minister dangte po dor chhun zom atumani Sports Minister Pulanghing Lovamarin tunai undergraduate exam le postgraduate exam results chuaka abial chunga tanga top 10 na langmi parian hnena lompuina ahlan voina apisa zelai ti chalom puina inkhoma hian Aizol West True Bial to MLA ne Pulanghing Lovamar chuan abial chunga zelai chuan omte chu alompui thu soya midangte tan enton tlak anni thu soi Pulanghing Lovamar chuan an chevel boru ka zirin thilthen khatchu alo chuak mai china an therom vela le khathiam an te sup chuan an naude zel po in le kha thiam ve an chak do na chu chulom puina hun an bua sai chan po ani thu soya tuna an thlen chin chu hlotlina kai lo na ni te soin a har salai an thleng don chi in elna tak a in tran don che te sha theitop chwa chunzom zel turin na cha ani Pulanghing Lovamar hian abial chumi undergraduate exam Sani somni panga le postgraduate exam sani somni panga atop 10 na langmi parian hnena sum fai cheng sing kha theu le lompuina thuzia ka hlana ni Congress Chalai Senior Vice President Pungur Ding Puya Pachuawin Congress Party chu am President Hlui Pulal Thanhola atang to thutiam hlen chen ani thuasoi voina Congress Bhavana inkhoma MPYCC Senior Vice President hian Zoram Masona Rabi poi mo sang chu Congress Party din da ofekani thuasoya Congress kai shwai sarkar laya engkim ti felto sarkar in thak tak waga MNF Party in phuailuai taka an chunzom le suasam Falcona Referral Hospital tur chu chunzom zel tak lovin an chua an building sakte lua tu om lovina rama mithen khatin arvul nante an mangmai maya Pulal Thanhola kai shwai Congress sarkar alo lang le mathlir thui tak nen building hu chon le ram to chu thar thole in tuna chuan Mizoram Hospital an nei chatber le changplung ber alo nita ZMCNH in tundin mun athlen theina na su tu poi mo ber chu Pulal Thanhola kai shwai sarkar la Health Minister le tuna MPCC President ni mek Pulal Thanzar hi ani ati Pungur Ding Puya Pachuaw chuan Congress Party in Zoram Masona na alo thona sajia chumi ten an chu chianga an she chhozel ni in soya Congress Party boruak a eng chhozela mipuin kumsani somni pariat in thlanhuna party malam hun eng bera an ngai meka an party chu Pulal Thanhola hun lai atang to in an shuai tu ten an thutiam an hlen thina pathian le mipui zara in thlan le huna sarkar na an chan nge an ring tat ti asoi
Tlabunga Environment, Forest and Climate Change Department in Tunlai hian dan phallo man ruane na sangha man anom le omlo ngor takin an vai. Tlabunga Zonet correspondent thu don danin khothlang tuipuya sangha man nan mi chen khatin dan phallo man ru an select chen nia an thu don bozuin. Tlabung Environment, Forest and Climate Change Department chuan mi som chuang kuta tangin tun hnaya sangha man na atana man ninge ya sia dynamo thanem takan man to a heng man ruwa nei tu ni sia te chu poisa an choi tien ngal zelani. Tlabung branch YMN Nuaya Science and Environmental Subcommittee po in puak thei thil dynamo le tur manga khothlang tuipuya sangha man an thin chu poyan ti thu le hemi do na kunga Forest Department malak na chu an thop tlak tian soya abikin dam phallova man ruwa ne na khothlang tuipuya sangha man tura mi khwalte som lu tu ni lo turin mi puite an nge na ni. Aizol Bible College in Antin Champha voi somni pasare na voina anlom chu hachek bial to MLA Purubar Dormoi roi te na manpui Dorpui multipurpose ole inko ma hian Purubar Dormoi roi te chuan Aizol Bible College chu Assemblies of God ko Shantan mai ni lo khovel hun sha changa zo fa te ta na poimo a India pon lamachang po azir lion tamawangin zo fa te insui khom nan po atangkain atho hlok le ti asoya lotling turin tumru le tumsa na poimo a lung oi malu tu ka wanga mani thlen thei tur chin thleng phalo an tam ti soin bultan tha a tom na du om changvek turin du sakna a hlana ni inkho ma hian Aizol Bible College principal Dr. CS Muang le Aizol Bible College board chairman Dr. ZS Lalal te point huan soeni Aizol Bible College hi tuikwal norta omin BTH zirlai zani som paruk anom me kani Mipuita Shisel Nasikle Saba ka andin munchoi kang tura zirtir nan bullet bike manga India fan chwatum tu tapsi upadhaya in Mizoram alo thleng India chu ram Shisel e changkang ani theina na malatu Mission Healthy Bharat din tu kumsomni pathuma upa tapsi upadhaya hian Shisel na chungchang mipui zirtir turte siglesa in thak dang lamwanga boruak chezel ven konga malaturte ran chung ngil nei na lan tir tu le thalai te din munchoi kan konga mipui zirtir turen kumsang ni somni pathum March tha Changkhan bullet manga India fangchuak turin Uttar Pradesh a Meru ta changin bullet tanani Aizol alo thlen nuwa tapsi upadhaya hian vo in khan Aizol press club pa thuthar la khom tu te komin until ti le malak da na shelfia a state somni paria le UD paria te tlo chwa ve ka tum thu le azin kong hi kilometer singli vela thui ani don ti asoi Aizol alo thlen ma hian mami district at lo masa a Aizol a cham chungin college chen khata hun mangdona hemi zo hian scholarship lampanin Manipur panzui don ani khochin ilo thlir hawang o State Meteorological Center Mizoram Science and Technology chinchia danin voin khan Aizol a kholum lai berin Celsius degree somni parukani a avo berline Celsius degree somni pani ani nimin chonu da ni le achan vele voin chonu da ni le achan ve inkar khan ruwa millimeter riat point pani asur naktuk thole ni a chuan kholum lai berin Celsius degree somni pasari vel avo berline degree somni vel ani ren ani a jingdali le minute somni pasari ani chhuak anga tlaida rukle minute li a atlale ang Khochin clear lok na Regional Meteorological Center IMD Guwahati na mulog danin naktu ka Mizoram hun chen khata ru asur theida za somni panga atanga somnga a omani fakna hun ilok malakang Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY scheme hi ilawsheto m PMMVY hi naw paile naw pomtetana ham chatna ani a chengsang rukleng don theina ani PMMVY in atumber chu nu ten nawan pailaya an chisel na ngai poimo le naute chisel taka nei hi ani PMMVY ham chatna dong theiturin Aganwadi Center nai bera lawin jak lutla chisel taka nawi paya him taka inei theinan PMMVY hi lawmel shat vero Chanchin lom tam tak shil turche kan nei lo hei ro ka shil theiche Tata Hitachi chuan Mizoram Automobile Workshop upaber Liando Auto Works chu dealer tan anron mangta Tata Hitachi excavator eng model po mamo na inayani chuan Liando Auto Works si panla at chan na anlo pe angche rubber track pads mang kong black to pa harsat na nevelo po koltu anni Liando Auto Works chuan Tata Hitachi spare parts sa harsat na itolo nan thei top chwa puiche anin tiame Liando Auto Works Tata Hitachi dealer for Mizoram Zema Pokle School Puikon Mission Veng Aizol Chalai te tweety songs next time aswake Jackpot siam cheese ball le fireball kur Ipsum du so voi khat ai lai zong thang e yang Eng tik lai po ai chi jackpot snacks Pot
potato sticks, ghost pepper, fireballs, cheese balls, fiery crunchy stick, chili lemon, red chili chatka, shang shang aom cheu mule, ihun lutak manchang kainan jackpot snacks. In sakitum naim, I budget mil turang zelin I in kan saksak thai chia. I boy ngai mi alavin, abulatanga atop hengin engkim kan boy pui sak thai vekache. AMC permit hengin kan boy pui thai vek bok. I in bangata na tha zang khai le tha bok si, kholum laka in vong dai thai. Waterproof, soundproof ni bok. EPS panel mangin I in kan saksak thai bok chia. EPS form mga ceiling siam hi. Anin ti mu mek zel bok. Kyangte Construction Private Limited Mission Vengklang Aizol. Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? Do I like to turn it up? Or do I like to turn it down? What do I want most? Union Defence Minister Chanchin Thar an Operation Sindur be pui thakna a an hlotlin na lam aya India in Indo thlo theina a hlo zat Eptu party ten an zot fo chuan ram hmangai na lam a hoilo nia a sia thuas soi Parliament full thut khomeka Eptu party te phut angin vo in atang khan Operation Sindur chungchang hi hausa soi ho tran ani a ruam han dan chuan house patnia Operation Sindur chungchang hi darkar som paruk chung soi ho tura ruwa manani Voina Operation Sindur chungchang soi ho na hian Union Defence Minister Chanchin Thar chuan Jammu and Kashmir Pahalgam in Pongka na chanle na tura India in Pakistan a firfiak pol tenwai chimitura Operation Sindur be pui a thlakna khan firfiak pol mi za chuang an thi ti asoya hemi vuak ve ta Pakistan sipai ten India an ron be na chanle na apo Pakistan sipai hun pui pakwa ti chiat ani laya etu ten India che chiat na lam an ngai ven zok le Indo thlo theina engsan nge an hlo ti an zot fo chu thiam har sa ti thua soya until ngai tua chuan ram hmangai na lam a hoi lo hle a sia thua soya Union Defence Minister chuan Eptu party te chu India in enge a hlo lam ni lovin India chu a thil tuma a hlotin le hlotlin lo chungchang zol zok turin a cha Operation Sindur vuak ve ta India malak na le ro manati kha India ku chuak ral thuam hmangati hlotlin ani chu hlotlin na ro pui ta kani a Myanmar te ti chetur le mani inveng him tura India sipai te huai sen na le inpek na kha ro puya chuan tur ani zok te soi Congress MP Gaurav Gogoi chuan Operation Sindur chungchang Union Defence Minister in Soifia na chu thathle ma se thil Soifia lo tam tak anei ti soya US President Donald Trump an tu nai India le Pakistan in be na ti top tu le US sum don pui an du na mangaram pani in kara rem na thlentir ani thu tum som ni paruk zet a soi chungchang chu Soifia turin sarkar lai pui ange na firfiak polte do na ko nga mi pui te churam mel mani lovin sarkar le sipai te thop tu an ni angin thu dik sia chu an chan vo ani thu soya sarkar lai pui chu thil dik lo le thu bel chian to lova chuan zo na an zo chun som zel don ti asoi Operation Sindur chungchang hi hausa darkar som paruk chung soi ho tur ani angin Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi point naktu hian thu asoi don ani Bihar at longai pol pakhat Association for Democratic Reforms in Bihar Electoral Roll ennom be pui thak mek ti top tura Supreme Court angin na chu court din nol Association for Democratic Reforms in Bihar Electoral Roll ennon ti top tura angin na hi judge patni Justice Suryakant le Joy Malia Bakchi te omna bench chuan vo in khana ngai tu a Association for Democratic Reforms Iowa ding Senior Advocate Gopal Sankara Narayana chuan Electoral Roll ennon me ka hian Electoral Roll atangin Bihar mi vai bel theli le achan vevel pai anni dona draft bill ti chuan nuwa chuan hengmi te tan hian Election Commission king le turin hun aum to don lo ni in soya tun thani soma Supreme Court in Electoral Roll ennon na a Aadhaar card voter ID card le ration card pom tura asia
tir na chu Bihar Election Commission hian an zom lo ti soin heng te wang hian Election Commission in Bihar Electoral Roll Draft Bill ati chua ma le en non be pui thak na kalmek chu an zo fel ma nge ya ti top lai lok tura stay order ti chuak turin Supreme Court chu ange na Election Commission Iowa ding Senior Advocate Rakesh Dwivedi chuan August ni khata Election Commission in Bihar Electoral Roll Draft Bill ati chua tur chu draft bill chaw alani angin ti danglam a har sadon lo ni in a soi ve thunga heti lai hian Supreme Court in Aadhaar card, voter ID card le ration card pom tura asya tin chu zom tum hle ma se alim atama wangin an pom thei lo ti soi thu boy ngai tu Supreme Court chuan Bihar Electoral Roll en non mek chu draft bill mai alani awang le August ni khata ti chua chaw tura ni awangin lo ti khotlai chan tur aum lo thu soya Bihar Election Commission chu Electoral Roll an enon meka thil dik lo mu chwa omani chuan an malak na ti top turin thu nei na anei tia shatira July ni soma alo shatir to angin khwale tuini na fin fianan Aadhaar card voter ID card le ration card chu mang tu le heng le khapoi mol lim hi mu chwa omani chuan atulanga mala mai turin na shatira heti rwal hian thu bua hi apum puya ti top vekani lova court chuan angai tu chunzom zel don ani Uttarakhand Haridwar district ta Hindu sakon mun poimo Mansa Devi temple kalkonga inpong nek na thlenga ni minjing khan mi pariatan thia mi somthum pangan hliam Haridwar Senior SP Pramendra Singh Dubal chuan ni minjing daria vel khan Hindu sakotong trai tha Shravana mangtura Haridwara Mansa Devi temple pan tu mi sang chuang chu anin pong nek ka wangin mi pariatan thi thule mi somthum panga an hliam thu soya in pong nek na thlen chan hi chiang taka sha thei dilo ma se electric bana thir shui chatin mi pui atiral khel wanga thleng ne soi ani thu soi Mansa Devi Temple Trust President Mahanda Ravindra Puri chuan in pong nek na thlen chan nia Haridwar Senior SP na soi electric thir shui chat chu an sha lo thu le tong trai turakal mi pakhat tol thu wanga in pong nek na chu thleng nia an sha thu soi ve thunga van duai na tong mi thi chung te le hliam te chu temple in thei to pa chom dol tur thu soi Hey pong nek na hliam te chu Ames Rishikesha en Kolani a hliam te hinimin khan Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami an atlo a thu thar thedar tu te akom na Uttarakhand Chief Minister chuan van duai na thleng chu poya ti thu soin thi chung te hne na asang na dom na cheng noi ni le hliam te hne na cheng si nga pe kan ni tur thu soi in pong nek na hliam jinga som panga chu an din mun a thawak lo ni soi ani Jammu and Kashmir khopui Srinagar bula lidwas tlang chevel sipai le firfiak pol te inbeina firfiak pol mi pathum ka hlum anni Indian Army in intelligence atanga anthudon bozuin CRPF le Jammu and Kashmir police tang dun chuan vo inkhan operation Mahadev ming vo in lidwas tlang chevel firfiak pol te biruk na dap chwa be puyan thlaka Indian Army chinar kor chuan thu chwa siamen inbeina hian firfiak pol mi pathum ka hlum anni a hebe pui thang na hi chhun som me kani Lidwas lang hi the Chigam National Park ngu huam chung ni in tun ma changin firfiak poltem biruk nan le ral rel na hunata nan lo mang photo a vo in Indian Army in an ka hlum zinga pakhat hi Lashkari Taiba Commander Suleiman Nia Soyani a kumin April ni somni pahnia JNK Pahalgam in pong ka na a amazing hlap tu ber Nia Soyani fangna hun ilaw mang lo kango Kimte Enterprise kulikon ngai zela square pipe, round pipe le rectangular pipe in chong structure railing bar le chidang shang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole in chong rangwa roofing JSW ISI India ram pumashiat lar kum sabi chung kan lo zwar to a mani doza te se Mizoram kan siam ve theita Aluminium rolling shutter zangle cha rangwa tuidon world class Euroguard UPVC material in rwatuilo khol ve de che wholesale retailing kan pe theye Presenting Kia Ceros, evolved by the future. Kia, movement that inspires.
F kap sang in san suan in satu ta na ham chat na rang vachachi FK roof aron chop chuak leta vuak thwa le tan boy ngai lovin mani du ang cheni na order theya azaw zong in anga sen so atlem bi kle vuak thwa angai vela wa wangin tuipu ta om vela wani FK roof hi Mizoram sigle samil chi nuam tok chi acha 0.45 mm ani shechiang du tan 8794267570 le 9436142909 na zofia theirengani Cambodia le Thailand churamri in chu aninga chhung anin beitnuwa zanin zanlai dar song pani atanga inka haipuang turin anin rem Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim ka ishwai Cambodia Prime Minister Hun Manet le Thailand Prime Minister Lailok Phum Tham Wichaya Chai chuva in khan Malaysia khopui pakhat Puja Jaya a Malaysia Prime Minister chen a inka haipuan chungchang soi hovin an thukhoma thutkhom zo athu thar thedar tu te an kom na a Malaysia Prime Minister chuan Thailand le Cambodia chu zanin zanlai dar som pani atanga inka haipuang hal tur le ramri chungchang soi dun chunzom tur anin rem thua puanga ramri boruak ti dai tu le remna le muan na thlen theina tura malak na le mason na lian tak ani thua soi Cambodia Prime Minister Hun Manet po in beneti top ani tur chulom omati thua soya in beneti top tura an malak na US President Donald Trump Malaysia le China sarkar ba ka Thailand sarkar hne na lom thua soya ni Thailand Prime Minister Lailok Phum Tham Wichaya Chai po in ka haipuang tura ram panian in rem thei chulom omati thua soya Thailand chuan rem na le muana thlen thei nan thei to pan chwa chunzom tur thua soi Karkaltani ngani atanga Thailand le Cambodia in beina hian vo in thleng khan mi som thum chuang an thi to nia se ni a ramri shula cheng mi nuai thum chuang chu mun hima son an lo ni to ani ISIS help polzom pui Allied Democratic Forces in Congo kho pakhatan beina mi som li chuang tha an ni report chen khata tarlan ani danin Allied Democratic Force hian Democratic Republic of Congo marchaklama Ituri province swam chunga kho pakhat commander in Rinizana Catholic biak in in khom lai chu thong thutin biak in le a chevel omte chu silai le siam shei mangin an beya meichia som pakwa mi pa som panga le nau pang pakwa an thata thijinga som ni vel chu biak in in khom an ni a biak in chevel a chene in le sum do na mun enge moza tan hal bokani Allied Democratic Forces hian kumsang khazakwa somkwa chawatang khan Congo sarkar chu Muslim te thleibi ka anpu awangin sarkar laka tangin an heltana tunai khan ISIS nuaya Mozambique nian Central African Province mingin an thok ho ni soyani a Congo le Uganda in rena lai borvela anin khwar mek ni soyani US le European Union in US le Europe ramsom ni pasari in sumdon to natur in rem thuthungan ziak Nimina European Commission President Ursula von der Leyen nen in remna thuthungan zian hnuwa thuthar thedar tu te akom na US President Donald Trump chuan EU le US in sumdon ton na in remna an nei thu le in remna thuthung lian ber zia ani thu soya he in remna hian Europe ramten US atanga oil gas nuclear le ral thuam an leina tur US dollar trillion khat point pakwa atil don ti asoi EU ayo in remna thuthung ziak tu Ursula von der Leyen po in US nen an in rem theita chulom omati thu le an hlok pui ton nge be sei thu soya thlo theina siam chhuana lama te chemical leilung hausakna lei chhuana le thlai thara chiaol na tur ruang mantel ani thu soi in sum don ton na US le EU in remna hian US in August tha atanga chia lak tura bituk Europe atanga US bungro lak lu a chia za som thum lak tura ruang manchu za som panga ati hniamani a heti rual hian Europe atanga US steel le aluminium lak luwa chuan chia za som nga lak chhunzom ani don ani North Korea Supreme Leader Kim Jong-un farnu Kim Yo Jong-in North Korea chuan South Korea nen engchungchanga ma in remna nei le in biak an tumlo thu soi
South Korea President Thar Lee Mei-jiongan North Korea le South Korea in lai china siam that atum thua soi chungchanga vo in khan thu chwa siamen North Korea Workers Party shwai tu Kim Yo Jong chuan South Korea chu US thopui le North Korea chiana du tu ani awangin an malak na le ruam man chu engpo ni se North Korea chuan an thopui don lova eng chungchanga ma inrem na neyemo India ke mo an du lo ti asoi Kim Yo Jong chuan Lee Jae-myung kai shwai South Korea sarkar thar chuan Rampatni in lai china siam thattum tak tak angin langma se US an thopui na chu North Korea tan a him lo ti asoi South Korea Unification Ministry thupuang tu Ki Byong Sam chuan North Korea le South Korea in lai china siam thaturen South Korea chuan ma alak chunzom zel don ti asoya voina Kim Jae-yong thu chwa chuan North Korea in South Korea din mun an ngai ven ve reng ti alan tir ni a sha thu asoi ZPM Legislature Party Secretary Puti BC Lalven Chungan Kamrang le Buichari in Kakong Puya Harsan Lian Zwal chu tun din huna sut kya na nito a le thei tang khang po zanin lama chuan om to lo tura ngai ani ati Rural Development Minister Professor Lalni Loman ni za inlo na anti mai NREGS chu sarkar lai puin akal phunga ti dang lama wangin atak tak tho angai to don ti asoi Union Defense Minister Rajnath Singh an Operation Sindur be pui khak na an hlot lin na lam aya India in Indo tho theina lo zat F2 party ten an so po chuan ram mang ina lam a hoi lo nia asia thu soi Cambodia le Thailand chu ramri in chu a ninga chungan in be nuwa zanin zan lai dar so pani atang in ka hai puang turin anin rem Khadizong kha Chanchin Thar kampuan theite chu ani e Rin tla ka sumdong a om to ka thilman chiar chin IC Big Bazaar chuan imamo na shia in Kulikon East World Bank Road ta Lini Construction abun filta e Lini Construction han imamo ang zelin square feet rate in building asatheya aizol pon thlenga sathei tu ani building sakcho ni lo building cha ngai ine ni po in mantom dekin acha sakthei che rin tlak le mantom zokin UPVC rong shang mangin kongkhar frame kitchen cabinet frame le frame shang asyam sakthei che a aluminium frame le euro frame idu po in idu ang seila ilung oina san turin anlo siam sakang che hemba ka hian rooftop steel structure step railing le tukver bar te po siam thei tu ani in samek satole saktum tan pan masak nge chi ani a huna omchil ani awangin I hun ne rem chang ang zelin eng tiklai po door thei reng anni lir thei parking a har satna omlo door tharlom nan discount pek mek ani Lini Construction Kulikon East World Bank Road opposite petrol pump contact 8119865420